the betumi they have 22 days na MPP connectem akotoaba so far honorable council say na who campaign no minia campaign no ensem no bi wo ho a wotia na eya eni kwanse ebasa sabi ya namba nu sum fidia ya namba nu nehe enti yekui emfa ho ne baabi obi afri ye nyina ye dom kui de mesre ne se ye mai kasa wante se ne be ya echina nipa bi nu omo ho se obodo omo ho beka ye ho ye mai kasa no nte se ne be ya ye wia ye nyina ye bitumi aka bom ne akopetumi sa amane sa tumi gie no ebe ye den ye ni nipa na ye adwuma ye ni nipa na ye adwuma sabi nipa no moja nam ni mu kasa ni bi wo a wo ka kire no a eya ti nipa ni nyina mesre nipa ni nyina ye nhwe ye kasa yie so ho ene ye nyina ye wo ba bia ye wo a ye adwuma e wo fom ye ni nipa ye kasa nanso die betumi aye ne ye ka ye nkoto nipa ho ena nipa ayi sei nipa ayi ye nyina ye nipa baako ena anu ada ye nyina ka abomu ye campaign na afi ade nti na ne de ye papa ye musa etimi sre ye makasa no honte eno ne ma de sre de who preferred candidate opanyi so nim se me nhia de sabi ekon ne sie na so so nim se me aminu apanyi Dr. Matthew Poku Prempe yeah ena anu na na running mate sabi ho ane benya so hena wo no minso vice president ba mi fia mepe vice president ba me constituency a mepe na seni Dr. Bawumia ekobiewa yentumi nya ne mu ntie de me de ubisa me question we ada ubisa ope very biased answer nti eno ana me de ama so is it because of Dr. Matthew Poku Prempentia who support to Dr. Alhaji Bawumia fache me say me to question here wo hwe nipa ejina MPP yakase we have the men ne ye wo men pao obia ni ho asabi o MPP mo oye sabi bayira abrewajo obia emu odin pa ntisi ye ka qualities a obia wo qualities ni bi so Dr. Bawumia why vice president sabi we are apprentice we are enya boss na we tell pe bia mpa bo nso be kwa animu sa pepepe ntine ono so the qualities bebre why apprentice nti yimpiano no anya boss tiawa yes me ba sorry Ghana food so say o my panyi Mahama na nado danko akufuado I'm sorry na wa page microphone o my panyi Mahama na nado danko akufuado ne ja o man share nsa okono ojana asumdwe emaya asumdwe wom omaya penchen bia animu ye mona baso se asumdwe edija no oda sukurukura asumdwe nimu enye omaya bia ne nyane sa omaya bi ohwa ijashi obi fofronsa na afei emu asumdwe nyina eko okay enti ye mona baso se Ghana fakese na asumdwe da so ewogu ewumu se ekuro ni bi wo a ena nkuro ni bi mu wo a sabi emugu so enyoye nanso ohwa baabi enyoye no otu ho anamo aye ne eye na sede se woye na ode asumdwe abaho enti ye mona baso efa no sabi oman sikasemu a ubetumi akase uhwe krata so a indicators ni nyina ya right uhwe krata so a inflation na ba bedru 5% yeah aba bedru 5% exchange rate no so eno so aba from kakra eche sene edija no enti ofanesa na enei obekase amino o my penny or yadie
yemona baso na de ohwehwe ne se so se babia exchange rate ni inflation ababedre enye bra edikan nie eno mai yenya bisa mekai se ansa na oman panyikofo ebeba ban mu no na oman sikasem na ato apepa sa bredo na interest rate ene na baby na inflation say no kra na 50% sabe na oman ni mu aye dinye sa bredo na abedu British High Commission na Ghana for saline pa ejina wiemo mo pekwe to kwan oman panyikofo ba ye from the year 2002 eba ana utimi se na niema astate pekeba and Ramiti so be can say this is the first time I see the now appreciate against the dollar since 1994 no krebi any musa me hu no kano radio station be so no krebi any see the no appreciate ye o man panyiko for bra so appreciate ya ma edu mre bi no oye na dwen say afedie sika no obey redenomination fi se na sidi no ho aye dinye nti saade a wontwa bi mu zeros ne wo so no bi nyeden engu eno de ye o man panyiko for bra so Ghana your foreign reserve from the year 2002 there was a big leap just say bibri beka ho so enti enye bra edikan nie in fact na nado danko akufo ado kra breso sidi no ho ye de ma Dr. Bawumia eka se wa lock no edi safwa edi ama IGP enti enye ebra edikan nie ye hunu bie na de ye hunu se ohwe yen sikasem abakosemu a ubehu se eyeye se ya na afi asase eno na ayeye akoye abobo ama nyinada aye hwekwen a aban bi beba sebe eyeye se ya ensa ansei bio ene matese president Mahama se opese opeja sika no ko isikasem ko drum pempenso a aban bi obeba bia behu se ensa anko na chibio se nkutumye ne saa enkebeboa ti esre no ewumsi ye bo na baso but the tie said die obia anye bi da ene se odi sika na ko gina mpempenso a ensei bio eno no obia anye bi da na senko betumi ayesa de aboa Ghana maya enkebeboa afi so yehwe ye ka papaye no na afi so yehwe ne enko yie obia no wo kotwero nsohwe a sebe your marking scheme wa manyosem ni amamu mu no say we a politician a wa na settle questions now questions no sebe eno so asa your marking scheme enti yese ya na ebisa se questions be no mu settle questions o mampanyi settle ebi ne se oba obema galamsey no abafom ebi ni se oba obema a friend is saying obema adwuma 24-hour economy no one job 3 shifts and then nyina ye hu so de koba e se o man panyi ba e no nipa mom ne pam mo free adwuma mu Ghana fo mamunu babunu ebi mu oyere ebi mu oma ebi mu oba me no mbote dem mu asabi enam Ghana adwuma de siti enye obi a na wo pension into omo na ekoba aba behwe omo maame no arabi na me call house to house ewo Menchia South before the elections na me kodu fi bi mu ewo CPC maame bi oho was a lawyer mi kuna wu agya me nkwada mu miensa metiti mi mo remu do omo nyina ko university ba kokora ni ho a owa adwuma afide lawyer mabre o kan sa no me relate e fi se me no so sebe me ma me ne hwe nyina enti o se eba ne se o do bako school na wo hwe se obinya adwuma ba beso mu na otumi ko school wi na onya adwuma na waba mu abu
eba ne saa wo nkwala bi wo hokra na wo mpese wo Mbese akɔ school kra bio enti nyame ye madom medi metiduedue mu a na mekɔpa adwuma ma baako ɛwɔ NIB mia me nua atwerebo akodua fokuo saa bre no ye MD ho eno so ne mu maame aban baaye ene ye pam awura no ana awura na kɔtena fie wakɔka ne maame ho ene ne nua no mo ho maame de bia wo frɛ me so na nipa wo hɔ a ɔmuni adwuma no unya adwuma ma wo mo ɔmo nso a ye create adwuma ma wo mo no obae wa bɛpam wo mo sɛbe ɔmo nya ahoho ɔmo nyina yɛ Ghanafoɔ aban de ubedi aban so a wayɛ ɔbaatan unni MPP ni Ghana ni ɛna unni NDC ni Ghana ni de ohu ayɛ Ghana ni so sɛbe ɛnyɛ sɛ nipa mpo atifie na yɛde ɔmo di akɔhyɛ payroll mu ni yɛtu ɔmo ka ɔmo yɛ Ghanafoɔ ni apɛ baabi ama ɔmo ahyɛ so ɔmo yɛ MPP foɔ so ɔmo yɛ NDC foɔ yɛ manyɔsɛm no ɛnyɛ kɔtɔkɔ ne has ɛyɛ nipa ani yɛhwɛ wɔ mo okay aban bae ɔpam mo nyinaa so enti senka aban 24-hour economy nke ba one job 3 shift ene wo magyae ka ɔmo nka bio so ama ene nipa ne bebre ya taba ɛwɔ amanyɔsɛm mu wo hwa NDC na mu nipa bebre astarte paaba so ene wo hwa ubewusi yewrasi edu nketia namba bi yewra jo Mahama so namba bi ase yewrasi edu nketia fa party no abonebo because party for no to baha enti omu hia agya bi ombekete omo re ana yewra jo Mahama so namne baabi ewom se de oye ni bi o ha eboa Ghana man nanso sebe nipa ne bebre pa ba because promises no a o share no ene anamuntu a wotu ebi bo ebra fanite se insuka ene bo no kwa na ekosoro senka dollar age na dia na nke insuo bo so ye den age na senka dollar age na dia na electricity bo so ye den age na ene entesa sebe insuka ekosoro enu na kra de mekote se driver for bi say enya dia omo bitimi atete car bo so after se kopek for aba bontin se petrol bo aba from there transport fares so mra from no yes driver for ne say omo no enye petrol nko na omo de charge omo fares na emum no omo hwe omo niema ni bi wo ho a ne bo no kwa na ekosoro eno so kire wo se niema dollar no gina gina no enye niema nyina na bo no den ba from so enti emra edi animi omampanyin hwe kwan obefa so a obebo moden ama saa niema we nyina no agina se tumi gina ne abona ba so sebi Ghana no sebi eyeya ma nyina mi MPP ni ye NPP MP nanso ade bo ba fomo a eba fom ma me enti yesere no onye ne ye ne nyina ye so ye nya so mfa so Barabane say microeconomic indicators bibia so green chere say bibia ye enti dem bio critic back bisa say dem bio de o hono na makan de e wo hono maka a enya de a say green dey reflect it so say you bibia ye frɛ no the virtual perception of government okay and you what the actual perception of government chere virtual no ye optics di nipa hu na nisuo enna actual no ye sani nipa ete enka e wo mo wedie mu so bro obi se mina mi gina mi gya ho na mi nim se ni esi eden ehyehye me fa enti ebi anema nyina ekoyie ba obehu se Ghana ni no na ote so enti se wahwe Fourth Republic here we are banya one here the optics no be dada o first term enti obehu se MPP no aban bia aba fofora na niema ekoyie na nipa ebo na baso but bia na temamufo no te so enti obehu se abakwasem be kire wo se aban bia na second term bia no obehu se okopere election a obehu se
one we are nanko ye lusu eto President Kufuor. The first time no she sheni ye pa no she sheni ye ani e feel say enka niema be so amayen but ka nyame a odi afofia enkenye fisobunsi ni vote onya no time o be president fufuro no ene ni vote onya time o ko ne second term no na swati. Okay. Eto later Tamils. The later Tamils nana Irajo Mahama edin bepe di Professor Mills second term no yemfa ne saa eka kakra bi kono sulusu ye so atase mani kopie Supreme Court Ira nana adodanko Akufo-Addo o winni ni boom 2016 obaye no launchy free SHS ni bi mada no launchy we no nam no kabrofo. In fact, in the year 2020, where your campaign chair president be our bagana abakosemu. Free say na COVID-19 aba. It de bia no bet kwesi ada bia bet TV so. No be your fellow Ghanaians. Na Ghana fo ani age. In anade otibrofu na nade wabio. Afi ye koto aba ni ye twefa yebo. Enti ye what the virtual perception die nipa hu na ni so. And the actual perception. The actual perception here, the many Ghanaians are ebia amemu no enkoye but unti omo voice. Eshisomo because radio for no oni lawyer baafo be di nkomo. Oni lawyer baafo di nkomo anu akopa NDC ni no ono so akasa. Ni ye debate na nkrofo civil society for so kabi mamo. Na radio for ya sebi ministers ni CEO so emo mo kakrai. No mo so sing praises. Enti ubo se wo ya aban a na wutra no se bibie ekoye. Te se de nei AC. 107.3. But one we are time be so se bi anka President Mahama. Enye se ne last term ni in anko okopere re-election a. Ka bo se ebeka de na anko ye lose elections. Because one we are you be deceived by the virtual perception and I said the optics. Into thinking say bibi ekoye, but as a matter of fact on the ground no obewu sa na niema enkoye sa so ata say enti amemu no ya na ehu behia se oyo man panyina wa usi form eto da bia na u feel the pulse of the people and kwase o transfer dem na u tieti so see from now feel the pulse of the people. And yes, I near my before say. And yes, I'll be free so and son, I'll bet near my area. Because President Mahama, the first time move free so. On one casting former defense minister, yen yonko brebo ni nuya penny, Mr. Marco Yongo, as okay be chileno, ya. On a right honorable speaker. Aban Sumana Babe. On also can be chileno, ya. So, it's one way out to near. Tonyum near bon samrane na wo koba ebefa wase tina meka se nia yehu ni nei enye bredi kanie na yehu no de be mane de na ye soronko ne se de yehu ni ne no ensesa se ensesa de a na wo sestela owo fom na ode na ni hwane ma bi enye sa ebefa na se. Right, one of quickly, young grading scale 1 to 100. Oberman is saying 1 year. Me patch your man in parame. My says no. Dear me kind, my carry, Max is in the Right, me patch your fellow American one. Lawyer and I J Bafo where your MP for Manchia South. On a Yaneno AD and Common year under review 2025 and come on near dinner quickly. Young Constitutional Review Committee. Report no the buy and highlights a womb we are Ghana near Obenya Botre Obechre mu we obi a eba mra wonimu mra na wote mra se ba ya manfo bebre bobo ho say yes e to me e show bin sa instead of 4 years no ye mfa nko 5 years ye de kwa ye de kwose ye de kone sen na no na bebo Ghana for e ho asem te sen eno achi no e den and a wo review num
committee report no edem poten and the woman abayin just take time walk us through Ghana for you me da seminia edikan ene nipa ne bebre yebo constitution ni din a they take it for granted enye free ha na yebeduru enye fiti ha na yebenya constitution o nipa bi de omun kwatwa so ebre bi bai na kuroma sei ene muhu ka fefefe obi so akoto Bentley obi so akoto Rolls Royce obi so akoto Mercedes Benz latest one ebre bi bai kuroma na untimi oni bi o Dabi oh yeah mama yen kaka inchirima uhwe obi te say Lee Kuan Yew, the president of Singapore, the former prime minister of Singapore, obu kubi from third world to first world country, the Singapore story no. Now uhwe a same trenti a wotwiro book no a wasi opese inchirima be hu sene na Singapore etie a eni abedu baby abedro na oba wan toto ne ewubehu ye no ase enti bono hene ya mommodden na momyenka Ghana ya bakosem na nipa nhuru constitution ekura yen no baby free a ye de abeduru hase na eno na ema ya madwene ye me se bibia ye bia na yentia brebre mama me nyaade bia enema na esoyen no ebedwire aguo die ntina meka se mama me nya niema bia behwe da ebedwire aguo wa wo se constitution na ewo ho no sebe etise nipadua enti omo a omunim constitutional law no ajaje fo omunim pa no omo se a living organism it is capable of growth. Just say ni petimi didi enyini no. Sana constitution so enkwawum emani tumi nyini. Enti sebe o ye bibi wo ho a hweye. So na wo se ni padua no eto de bia na obi wo ho a ni kidney asai. Yesi yekoye transplant amano. Atokoye transplant na nipadua ni tumi reject no so ati ase enye de peno no enti sana constitution so tie se wo amende na de bibi ko hyem na se anko hye eno so tumi reject no for se broni be ka kire se mrani fo be ka kire se in interpreting the constitution you interpret it to achieve uniformity was say ni provisions no sabi wo de hihia ese de ehia na wo hwe constitution a ye wo sesie no a no kore abakosem be kire wo se ye ka se ye de constitution be ye adwuma no na Ghana for especially a lawyer for no ni ade na bebre nyintum na omo se ye ya ama oman panyin Rollins eyampa sana na ye kanu and wo also jisa ayinetum session netum menyim tumu sa ne krakra sa but ewubu se fa baabi wo ho a ye de tumi ni dua o man panyimu pa but wo hwe ne se constitution ne part ni bi wo ho a ye ko fa free tete constitution mu ne de be hye mu a so ho ne ye ka kire se constitution is supposed to meet our aspirations ehɔ na wo behu no se ye ade bi a ye draw from your history except that part bi o ho a ye yema Rollins or my penyida da Rollins se ne be ya ne bo beto ne yam what ya say eni ewum se sa ne ye no se ne sitie bia se ye yema Rollins ya anya ma Rollins no enye oman bia constitution na de sha se ye adwuma eyeye hwe Ivory Coast ebra o my penny wo free buanye e free so omo se omo de democracy ebe ye adwuma democracy no eduru ba bi efeliye meboa efeliye e ma ntokwa ye e baaye ye de no ankobasa hwe ba bi te se Liberia transition from military rule to democracy e ma eduru ba bi Charles Taylor
saa ye ne ho menteme ho ase e ma eja saa to Liberia mu biu nti omo democracy no kra so e failure fano baby to say Sierra Leone omo nya similar challenges so what I say ye de no si ye ma pa o man panyi Rollins ya anya ama no nyame aye adom I survived 30 years edwan kwa na di 33 years enti ewo mu se enye ni nyina na ye papa so nanso se wo be ye changes and me wholesale changes at the kiosk beba mimi position no so what I say and me wholesale changes at the kiosk beba ebeba yen she baby ya ye adwuma anya adwuma no ni yentia na bre enti kakra we yes ebi a mfie aduasa miensen ebi a S Gracia article 71 akoye major issue enti yemfa yensanka ni yensesem migitum fese bi akoye fa so ye no e de yaw eba manfo mu ade bi e de yaw so ba manfo mu number 1 recipe for chaos okay fese ni pedi yawa itima na yeri ma bebre enti enu sei ebi a yemfa yensanka Sibia, in the last 33 years, every 4 years, be a coffers and for Friday, Eba. Usibia, Yabai, 33 years in ye. Yabehus Afi cried out to me suspended Chief Justice. Afi to me Chief Justice said, yes, a boy Minister of State. Afi utimi Pam Electoral Commission. It is the Electoral Commission, quite first appointed. And the queen faso judges a be a yen system. So yen she be to say galamsey. Yen she se bia constitution e kase yen fa mineral rights nyina anko sha ban mu no. E bia na de galamsey aba. Yeah. Fi say bono hene se bi udu hene wo studio ha. Ensase e wa nyina ya wo dia. Nanso yesi mu agudie de ye aban dia. Se bi aban woni mu wakura se bi kura wo nsi hoda. E bi obeye campaign wo fa ho. Ubetna nyu bia na betna ho ama aban abefa agudie na eden akọ enti bia bono hene de obehye da yi na ni ato asase na mu enkrofo atu no agene de so ti ba ne sa the economic benefit ese bama o my Ghana no yen sentiment kan enti aden na yen hwe se ye di sebe ehemfo ne abusuaku a sebe agudie no owo chefa wo mu no ye nsase no agudie no wo monsa ase no ye bepeche fa bia dey ama wo mo na afi bia the management of the resources so ye do ma dey aka ho so e bia ye hwe decentralization so district assembly concept ye hwe sa ne ma no but mama yen koye te say asiri ye be yensesa abe replace constitution na ye dey e wo ho no free say constitution e wo ne ye dey ye adwuma no ebia entokwa bia baba bi kura me de akọ Supreme Court amoma e den interpreti enti wo hwe to 4 versus Attorney General Justice Soa na all can say the constitution is a living organism one can see why was is also capable of growth through judicial interpretation and legislation so what I say the parliament be shemra ama na nyini and the Supreme Court also be interpreti ama constitution no and also ahoden ayeden abem nanso o be ye foforo am ye de foforo no asa be hyaase aye adwuma se be ye se be ye obi anye de enim abakosem so a kire yen se enya constitution bia na wo fa se wo de ye adwuma ye de ye so what I say enti yentia brebrew hwe Usha constitution de ye adwuma ni ya ufa the committee of experts na Dr. SKB Asante eda no na ufa omo report a omo ye the proposal for a draft constitution of Ghana omo present ma
PNDC aban na ye man panyin Jerry John Rawlings ye man panyin anyame afre no kodukukumu eda no or presenting on 31st of July 1991. There were even proposals or considerations say yenya prime minister ewo ya memumu e ma ye shoot ne down ya nyantum e kire wo se enye proposal bia na ye de ba ye de ye gitumu so ti ase enra na metie Yura Professor H. Kwesi Prempe me bo one ne dom me bo ma baso pa o ma ya de so mo nam ya o mo nam form koye adwuma so review committee no okay me tie o mo e wo channel 1 na sene nipa bi di nkomo no ase de o mo dia ba bia yenye den yanyintum but enye sa na ye no 107.3 ye to me fiti prekope mpanyisi fiti prekope policy a moja eden eba ye to be nye bibia ntu nsesa constitution e wo sense no nyina prekope ntu bibia enwu enye ni nyina na enye mijitum se enye bibia no mu propose se enye de ye nsesa no na emom no eniema dodo na o mu propose edoso yentumi nye bibia sesei enunti sane ebeya nsesa ye no beya adwumanti they are even proposing say the amendment provisions of our constitution article 290 no yensesem sane ebeya enye entrenched any non entrenched ye be wura mu pa na fe ya fa na mako na ya domosiko ye be wura mu ni akọ but brebe na o man bi betimi akase enne me sesame constitution minua abakwasema kire yense constitution no abakwasema kire yense constitution no se wunya hyase se wo de ye adwuma na se efa baabi ensisi ne ho so a na e de problem bi eba anase create problem otimi sesa no okay emre bia ni baabi amate se binum se 19 years 20 years yes Matisa Guntiam bisa question it's never true say after 19 years after 20 years or mind be to decide to change the constitution minua constitution enye legal contract o entese commercial contract but entese commercial contract a contract in the sense say be akoye contract between ya yetememu ene ya omua sebi yede amemu ahye omunsem but enye commercial contract e was yete asesa se o start to constitution se commercial contractor obeye mfumso enye commercial contract and waka say infiedu hwe Britain omuni written constitution the first time Britain ye major constitutional changes when the Magna Carta was signed. And no actually no fani bibi to say omu Supreme Court. The omu final court, omu Supreme Court na ye House of Lords. So House of Lords no krona so na esaye legislature, na esaye the second chamber of parliament. Openi omu di adwuma until 2004 as 2005 yeah. Enna omobesesemu it created the Supreme Court of Great Britain. So what I say omudi adwuma and now ye ka say still a Britain omuni written constitution me patch what I say it the American man akusie ne say bibia no ehye say yentumi nsesa ye constitution ye wade nyina ho kwan banyenya ne sefata ye se wa ya nhwe ya ye bedi edokroka ma menka se mi nchero so wo se mi enkom but tie me kakra o share proposal a empanyifo de abetu dwana ba ko mu propose ne se article 290 of the constitution yensesem the any article 290
Article 290 eche ye constitution ni mu into the broni freno entrenched and then non-entrenched provisions. Ye kasa constitution from baby entrenched da. Kire se kwan ye fa so sesa no enough form. Kire se ubefa niema mu papa. Ansana obetumi asesa no. Ubefa niema mu ebeko parliament ye be publish in the gazette 60 days beba ye wi ansana 60 days na chi afi ya sa dia ba form ne ya call referendum eniema ni bibiri. So what I say. Now, upa beshe proposal la ye dia beto pono so a. De ye ka kire on say afi the entrenched no. Any entrenched no any semi any non-entrenched. Yemfa ba ko meka ho e friend semi-entrenched. Na sene ya ubehu entrenched no sebe obeti na se no. Ade ba ko be mu ate ase ne se Ushe yen constitution no a so sa entrenched provisions no opanyi ero na abo constitution no ho ban adenti na make sa over article 290 obeka chose 1 the laws of Ghana article 11 entrenched obeka kire wo say the territories of Ghana entrenched obeka chose chapter 5 of the constitution which is on the fundamental human rights, entrenched. Article 62 clause 1. Article 66 clause 1. Yeah. And also entrenched. Article 66 clause 2 entrenched. Article 66 clause 1 I can't once when only the and when I catch will say, Abai be a president be a woody in fear 9. Mestre say, young walk Ghana for true. And the ordinary Ghanaians eat, you know, young kono, nkakra. Fire for processing, you better proposals in a buy, na ye the home kobo. Fire for processing, Matis and this phone because your numbers, my imras with you. Once we have the numbers, my imras with you know, you bet me amend the constitution, no, quiet PPA, Senebea. The ebe amend no betimi aye adwuma sa penalty na okay it depends on proposals it depends on the omo person omo amend okay se provision no person omo amend no eye non-entrenched abroni can enshrine dia wo de call parliament eno no omo betumi amend but say entrenched dia omo ntumi enfa nko parliament enfa mo numbers no enfa amende chechem twi pa ne enti ase yi me ba jo tie me ye pa fe no adwo ne ye na ye ne lawyer na J Bafo wa MP for Manchia South na 18 komo ene enwure ha aya asase pa 107.3 asase 98.5 Kumasi asase 99.7 wa Tamale asase 103 wa Cape Coast Mining City Radio 89.5 wa Takwa Fema Radio 103.3 wa Kofodia Strong 101.5 ewo Achim wa da community 103.3 wa Achim wa da honyina no wo tie nka ene enwure and ya power constitutional review committee be and all the proposals be aba and a buy and I'm at send this if only because oh you bet me as a son man paying John Drummond Mahama bet me ako 5 years e be say bet me as ako 10 term ne de keke ka ho and home komo and ye di nenwe and baby I drew ni say was say ye Ghana mamra no ye ka constitution no a Ghana 1992 afia pema henkura de okrum yenu mamra no ye wo de etimi de yensa ka no simple and ye wo de entimi emfa yensa enka and the workers through process it saying okay so the trend say the wutumi edo nsa ka no simple no constitution ne kire and the wutumi fa nsa ka no simple no constitution no kire Oko chapter 25. Did the order say kind of simple? Your friend is saying your friend non-entrenched and not enshrined. Okay. The won't be found some kind of simple no, and your friend no entrenched. Okay. Now Oko Article 290 of the Constitution listed all the provisions are won't be found some kind of simple. Into the won't be found some kind of simple no say Oko 290. The any hobiano would be doing kind of simple. Okay. So what I say 290 no a bachelor will say
we entrenched. Okay. Oh, obeka cho say constitution so person will amend it can be amended by an act of parliament, right? However, the following are listed as entrenched. Say na che no de ya bonabaso aboso pampe wuntumi fa wonsa enka ne simple sa. This is a referendum. Ghana for nyina bi be referendum. Processes no be shase ten. Na ba be referendum. After the first reading of parliament, Ubo say ye be refer e de akoma Council of State for the advice of the Council of State. Na 60 days ye be gazette ni 60 days 60 days no wa gazette e chire no awie no na afi de toaso e be toaso nti wo hwe processes na e ten so se bere wo mu a ma me ready enchire watiefo na ya wo bre ma pa nya btre na ma me ready enchire watiefo na se eno beboa wo nti Article 290 clause 2 was say a bill for the amendment of an entrenched provision shall before Parliament proceeds to consider it ansana Parliament be referred by the Speaker to the Council of State ansana Parliament bears or mube pensim muno Speaker bedi kain e di akoma Council of State for omafutu. A Council of State shall render the advice on the bill within 30 days after receiving it. It is a Council of State in Saka. Boso mentem e was say omuma advice no eba speaker no ho. Say advice neba speaker ho wia. The bill shall be published in the Gazette but shall not be introduced into Parliament. Enti advice na we know. Parliament empense mu. Parliament bema ya publish bill no ewo Gazette ye oman nyina krata sabi ye the official announcement including publication of bills in Parliament. And also shall not be introduced Emma Parliament until the expiration of 6 months after the publication. Enti o publish ya busu means ya echi ansana ebeba Parliament for consideration. Into eba Parliament after the bill has been read the first time in Parliament, it shall not be proceeded with further unless it has been submitted to a referendum. Into ansana Parliament ebe kan ho asem no gise yakwa akoto swaba patwati ase Ghana for nyina yakwa akoto swaba referendum no. Wow. Ansana Parliament aba be kan ho asem into effectively ansana Parliament be kan ho asem na Ghana for akire o madwene wo ho so na eye bebo so menso adwuma na ye kan ho asem no. Okay. Into boso menso adwuma no wo ho na ye kan ho asem. All right. So Ghana for no koto aba no a na mrasibidwa for koto aba de he na supersede de he de Ghana for no be kan be ye adwuma na ye de ko ma yimra mrasibidwa fie to aba wo so a en na be ye adwuma Ghana for be kan be ye adwuma emre ni nie. After the bill has been read the first time in Parliament, it shall not be proceeded with further unless it has been submitted to a referendum held throughout Ghana. And at least 40% of the persons entitled to vote, nipa was there should be 40% voter turnout, right? Voted at the referendum, and at least 75% of the persons who voted cast their votes in favor of passing of the bill. Where the bill is approved at the referendum, Parliament shall pass it. It's Parliament ebe pass it abra Ghana for 75% no agiatum. Inti where a bill for the amendment of an entrenched provision has been passed by Parliament in accordance with this article, the President shall assent to it. So what I say, inti idea bia ni ye edin ye. So nene esan se ne ye edin no de matie de nie mate se nipa bi propose ene se esan se ne ye edin ti no
Yanko amend the article 290 first. Hey. 290 yeah, one trend position no yen free was said be to be and saki kabibia isabeki kabibia sa no mo pese omo ye wow agenda ni nyina no hey so enti ni omo ka kire yen ne say me ba so si mu bi o mame so say esan say eniema omo pese omo ye ne dooso nti eniema omo pese omo ye e dooso ye enti say Oka se wo beye ni nyina na de akọ referendum a gisi ye to ho aba one by one edoso untumi nye nti send your beye a omubetumi aye nti na omahye da a propose amendment of article 290 send your beye a constitution fa bi wo ho a entrench one nyina be free ho and baby wo ho a ye entrench enye entrench bi o omo ba be ne semi entrenched. So you're the semi-entrenched. Now, semi-entrenched. When we are the semi-entrenched now, the Omobe say, not just a Ghana for Parliament, but to me as a son with 75% without referendum. Without referendum. Wow. It's any kind for yen sanka 290. Na argument omu making say the entire 290 ni ye no. Na ene se sabre ni esuro. Say ya anhwe ya sabi Ghana man no yen democracy no fa ne te say 66-1 and 66-2 no ya anye no entrenched da ebi ankoma panyi Rollins ka wanka se onko enkudi no 2 terms kobese atena so ntini ye enti nei sa risk no eni ho bio eti sa de a yen sesa no ne me no semi entrenched ne enya bi non entrenched but minua She Benin for the constitution aye adwuma to the extent say omatumi are elected first time in their history an independent president oye kwantem kora sabi na oni party bi afa so what you say nanso ewi akire no enanu president bi ba ya wo say ono de opeso extended term no from 5 years to 7 years. Emma wo ye wie emma enam so ma nipa bi fatuo se omuntu aban na ye den egu yeah enti the fact say your constitution ye dey aye adwuma 33 years no nkire say obi beba ono de onkoye saade no opanyi ye tena kroma yi na obi ayi chief justice da dabi enso article 146 no eno a na obi ade be ye adwuma but ye nyaban bi a enei oba ya wo so ono de o chief justice ayday every ho enti se wo ka se wo sesa no a ade no a abo ye democracy ne ho ban no ana wo ye free eno na wo be ye free ho be autocratic sane ye be ya wo betumi aye de wo pese wo ye da bi eno nti na me ka kire wo se wa hwe hu a oman bia obeka se ne constitution o replace no na bibi asi say nya bibi na esi na person replace the constitution there na ye pass of the constitution and na wo de wonsa den canon kakran but entire constitution wow it's ye nya abotre na niema bi asabi ya twa fa ye bo na say edi nya in the last 33 years sabi ye nim say eso aba nsunso aso pa no ye mfa ye nsanka ne ye nsesa no. But to say upeso replace significantly the constitution, openyi na o yama eniema no sebi na wan hia ye benya problem dache. Council you hear article 290 now o ka ho asem no say eno the book constitution no ho ban eno na ma ho kwan say obi ya betimi aye de wo pe ana mampanyi betimi decide aye de wo pe. Say eno no omoka say omu amende ana ye free ho a eno so referendum ana say Ghana for the beto so aba na say Ghana for the beto so aba Ghana for the beto so aba so enti omu pese omu de eno nko aba ne ato so aba awie omu wini wi a na afa die omatimi classify parts of the constitution into entrenched, semi-entrenched and non-entrenched. Wow. So what I say na usha Omuanka sakura reclassify provisions are be entrenched.
Any the after the baba semi-entrenched. Any the baba non-entrenched. Non-entrenched no baakuni Article 66 clause 1. Omon pese obobeji atumu say owo mu proposal mu no omo ya Article 66 clause 1 non-entrenched. E no na ma me kra me suro eye me nwanwa. Ensunsuanso be na wo so na fe yenko proposal no ne yen take no. Ensunsuanso e wo saa de na omo pese obobeji atumu no say so read page 125. Page 125 of their proposal. Ekosi page 126 no. Who say Article 66 1 na eka say the term of office of the president 4 years no. So omo ye no non-entrenched. But omo say nye saa no mo pese omo ye no, omo pese omo ye no semi-entrenched. Eno kire wo say mo kra no de na mo pese mo ka no. It didn't find proper expression in your proposal. So what I say? Now in sunsuanso ebe wo so ne say proposal a omode ba say yeah extend the presidential term no from 4 years to 5 years no. Sa proposal no say anye ya that be aban bi betumi ayusu parliament to test majority e they extend the presidential term no from 4 years to no to another for another period. So what I say, eti ade na ye de abeto yanim no e wo se ye to ye bo ni hyemu yie na sebe ya anhwe ya ebe ye ne ho wo ana adua broni adaada ye. Right now yanko proposals no na ye mfa ne nkakra na ye hwe proposal bia ne ho nsunsuanso se ye gitumu a proposal back especially the ehuma yen asoman the ehu ne say the ehu baako ena machire mi 290 no. Okay, 290 no eno ne bo ye constitute a bo democracy hu ban pa ye woni ema bi wo ho a emma kwan emma president enye wo hu say fano Ivory Coast brand to kwasi ho ye che general ye che Gbagbo president Gbagbo president Ouattara take over one who say after the way term limit kra nya den eni yeah enti emfie num bia ye to abayi no no ada so te so no di president your constitution amakwan sa is because the entire your president be to mean yes easily no is because the term limit of the constitution the entire president the entire chapter 8 a fa o man panyin dwumadie the term of office eniema otumi ye eniema ontumi ye no that whole provision of the constitution you know minua ya ye no a friend is saying entrenched enti se okosesa no 290 ubehu se after the confusion aba free say empanyifo no hihye de beba be ye entrenched with their new proposal no ubehu se omayi chapter 8 no enye ni nyina na be ye entrenched bio so ana uba semi entrenched nso a ehon nso no chapter 8 no enye ni nyina na be ye semi entrenched so enti bi be ye entrenched na bi aye semi entrenched na bi abe non entrenched enti se wa hwe ya na niam bia na boy en democracy ne ho ban no to set term limit no ne ade no will be critical unnecessary confusion so what I say ehu hia ade a sabi age wo no opanyi yesesa no yensesa no baako enso ye the proposal a ye pese extend the constitution from 4 years to 5 years eno nso opanyi ehu hia se wosesa no from 4 years to 5 years o man panyi bia ni ho beba be hwedwumadie bi ase a wo be wie so hu obi beba obeje besia ne kura dim se bi wo ho a wo bo a e man sa na wafiri so wo kaya Kumasi airport on said there's a debate say President Mahama and a koje besia no but President Kufuado and a debate adwuma so okay Kumasi airport phase 2 President Mahama air kono kura no na on sha hye
nanso President Kufuor ba no be sha ase so ate ase now wo hwe baby to say Afari Teaching Hospital Kumasi besi na yenwie I go beyond President Kufuor, I go beyond President Mahama, I go beyond President Kufuor. President Kufuor do the 8 years. It's a matter of say, enya aban bia, de obesha asie bia na obede ubewie. Yeah. Nanso de niyama kikan so sa akire wo se, niyama ni bebre wo ho a. Sebe aban bi sha asie, aban bi ba omewie. Enti eno sa no eye problem a wo se ye den, ye pa no aduru. Enti eno na wo se wo besesa constitution na wo be ye mra ama ye nya no adura na ye de aye den yaye eno no me bo constitution review for no abaso wo hwe Professor Fiajo proposal a wo de ba ya constitution review no be hyemu kena wo hyemu kena se efi na ekro sebe udi bibi ko parliament on se National Development Planning Commission no yen hyemu kena ye hyemu kena wi a omu programs a wodi begu abonten no bibi bia wo ye bia no e se align with it enti ebeboa ama yenya continuity okay enti programs the policies ni bebre ho aba be sha ba wontumi sisa no afi wontumi sisa no beto aso okay so enti eno sa no eye wo hu but se ye be extend 4-year term na ko 5 years ne de eno no emwa okay ye manen ka hwa fi se o sesa no na ochina obisu beba obeba beka kire wo se hwe unim bibi ade no kra term limit na wo so no kra me feel say emwa after all say term limit wo term limit eni ho nipa no obekwa akogina magana fo ato no so aba ansa na wabeye mampanyi ana meboa eti term limit no kra nka eso mfaso ne de en enti aden tina yenyi mfiri ho se mikogina na gana fo pemia to abama me so mo mpeme so o me de dia no tena ho afebo sa netie wo hu enti amamuo de obia wo na dwenkyere e wa amamuo ho sane constitution sese esi ye no obia wo na dwenkyere e wo ho nanso se wa hwe ye na kasa wudi betietie obia no na de ayade a sabi wa hwe ya obehya atade na atade no esu ye blue asiye ye pink wahye mpaboa yellow what you say eniema be ye prekese troka right so say ye amendment na can be take effect amendment no it depends on what will be stated in the document but what is stated because Nkrofo say matise binum say esan article 10 clause 7 inti entumi nya retroactive effect minyi ni se sa na ni nyina atie because Article 107 it talks about accrued rights of a person just a wo sabi adie bia wasa won saye den eka na sabi parliament be ye mra asesa se won sa entumi nya den enka bio eno no eye in the negative so but so was presidential term are extending one it is not in the negative to nipa na sabi we derive a right from it no so enti minyi disa say Nkrofo ka say entumi nya retroactive effect no so wo hwe constitution ni mu ya say parliament ka say enya retroactive effect na say enya ade a ebesesa obi right bi a accrue to him ama ne ho akere no a sabi ebeye adwuma kaso we dey facha me so wo transitin a wo ni say the start here ye pese ye nyina no under NDC no ye dia bia ye na ye dia pushi John Dramani Mahama the third term bid na third term ne die se omo pese omo ya matese nipa bibiri ka ho asem se omo third term ama yura John Mahama ene na no kra yura Mahama yarega kan bi minyi ni say constitutional amendment no eno mbetumi di aye term no nanso ombetumi the constitutional amendment no a extend 4 years no akọ 5 years akọ 5 years ombetumi extend 4 years no crowd akọ 7 years hey so what I say the tia make us a kire no constitutional review committee no
I propose extension from 4 years to 5 years. Then so at the same time, almost a proposal and that one. Almost per se ready page 125 to 126 no. As part of their amendment of Article 290 no, they want to amend Article 66 clause 1 from being entrenched to non-entrenched. Even though almost say that is not what they are saying, but who read the document no? There's no dispute that that is what the document is saying. So it is a non-entrenched there. Dear Oman Penny a party no here and say Ebeko Parliament na omudi 66% of omo numbers here free 2 tests and omudi ayes answers ano. So what I say? The Basadi are obey me extend the 5 years. Obey me extend 5 years, obey me extend the 7 years. Parliament bit me a yaman see ye proposed a friend is saying amendment of Article 290 no tumwa. A bit to me abasa. Let's say you near to who 7 years. Sanity. A bit to me abasa, obey me as Basa Sano man at the cuckoo, everybody Mama is on. And Untina may can say, Yintia brebro. Yintia brebro. For say, we are. You bit me a creative problems are my own. Yeah, your proposals in be sir Article 78 clause 1 no will be a member of parliament to me empower no sir Minister of State or Deputy Minister or Regional Minister. And some proposal no so who is saying you see me jitu say provisional what constitution mu say a share aban say onyi ne ministers emufa kese no free parliament na enye megitum se enye minti megitum se e wose yesesa no na muminyintum se ma aban bi aban mi ma ne kwan se otumi yi bi free parliament minyintum sa. Okay, even in the United States kra no yetumi yi e bi free parliament na nipa kro no we free parliament wa hwe hu a yetumi yi senators ni bi ni amomo appointment ekọ abanmu so ati ase enti minyintum sa de migitum se Professor Fiajo committee ne de no commission ne proposal no mum ye de enti ameka kire o se eye ne se minua se wo ba parliament ministries ni bebre no wo ho a omudwumadie no fa kese ne yedi ni parliament ofa bi se Ministry of Finance akomasika ye de bema no de bedi dwuma afe no ehefa na eba eye parliament ebo amna ma approval emre bi a omo pese obudi raise taxes no ehefa na eba approval from parliament enti ubehu se ebi a the ranking or deputy ranking of the opposition party no a owo parliament no or that finance committee no so no ubehu se bi a wa quadre wa quadre sikasem ni mu pa wa bi wo mu pa fi se bibia babia no sabi o hwehwem or ma suggestions or discuss it or evaluate afe bia mfie nan eti sa nipa we no se wo de no ba aban mu a se wo ba aban mu na se wo pese wo hit the ground running a sa nipa we ubetumi aba be yusu no e wa aban mu. So na usha yen Fourth Republic here ubewu se nipa bia yenya wo mo as finance ministers a omobo obo modern pa no e parliament na no mu free fa no yewura Kwadwo ban redu a Nyankopon afre no kono kokumu fa no yewura yansafo maafo na afi nso fa no yewura ato force na eni nipa ebo na baso yi enti ebebu wa hu se oka se unyi nipa ni bi free parliament kura no so na wo ye wo ho abro fi se nimdie pa wo ebia ministry ni bi wo ho a na e parliament na nipa na ye den e wo sa nimdie no so ho enti menyi ntum se ye nkyekira bansa se ma ni nyi bi free parliament kura ye ma ne kwan se ofo se ebia ene te se de ye wo if parliament no oni numbers no e wo parliament sabi obetumi ayi nipa no ayeden afri ho a no ay na dwen se menye den minyi but o nipa no bi wo parliament no fo so obeyi a no no aye na dwen so obeyeden obeyi so ati ase
we mate say bi nipa say ai parliament enam say bi minister nti ntimi na adwuma nipa ntimi adwuma hwɛ minua all over the world parliament bi ani ho a etena sia ɛhɔ yɛ ma kɔhwɛ the House of Commons follow mu proceedings de bia chamber ne yɛ empty because nipa no sɛbe enye de bia na ne ho hia wo fie o different portfolio no na de ama no a ebe ma na ba na ema ne ma emba de ma so ati ase eti madwe me say mamo ma ye restrict ye ho to the extent that yes ye nyi obi a free parliament mate say an ebi so say an se ba ne sa nipa no bebre minister die nti no mko parliament nti onye minister dia onko parliament nti se ba ne sa na se nipa sebi omunim de a ombetumi aye adwuma no ya mfoma anko parliament anko parliament na nipa bi a omunim de no mum ekwa eno na beboa wa na eboa so ase ye de yaw ni emotions na ye adwuma wo Ghana dodo ye nto yebo sometimes enye accident say sebe yese osafo nsa no ho ya de ensa no ho ya de enye accident because bia utwa wo ho a pain no edin so ana lawyer ni so nya asem okota no one di nasem you wa na odi asem so because ya na emotions ni ma unhu ne ma bia sese we de unhu moma ye nto yebo na omei ye identify your real problems ye solve it with the constitutional amendment. Right, quickly, here amendment to Article 63 Clause 2A no say die the tuaba no ye move to first week of the month of November. Me share it said you cost wa America no eno mpeso mu introduce bi okrom ha. Se ne be ya transition no ye benya bre aye transition. En say hwe da ye di kan aye to aba in this fourth republic. Na 7th November. Okay. There be 7th November. Was it 7th November? But na November. Okay. 1992. 1992. Mzi to aba no November. Samo bekaya. Me chiro mun check mami. Enti ense hwe ebeboa amayenya bre e de aye transition no. So ebeboa amayenya bre e de aye transition no. Ense hwe media nka menya kura na transition a ye with fanfare no ne ade no menya kura na nka yate so November 3 ne to about 1992 that was yes enti enseshe okay bro here me menya sa transition a ye with fanfare ne fra kente oh ya na ase ye sabi obi atene ba memwo enye den na yate e adwuma na wo beye etimi menya nka saa fanfare no ne ade de transition no enke yente so boss you say president you cap on the forecourt of parliament and I say the chamber of parliament wa usawia no anu wa hyase aye wadwuma wo hu ya ma president die no sebe eyanimunyam hye but ya ma animunyam na yeden aboro so akoye animunyam more than adwuma mpo a sese nipa na ye so ati say it menya kura na sansesan ni nyina ya yeden ya sesa no but eno no nya constitution asem eno no ye ya ankasa se ni isi ye ne ma yeden efa okay so enti sa transition proposal ne de me no mo ya adwen council quickly you have proposal ne ba we say ya next step next stage here then you see one say enka eye commission of inquiry you didn't tell me bisas facha me didn't tell me bisas a question no and your first time wa Ghana attempt to say ye be amendment e wo your constitution no but ye ya with islam because proposals na ya na ye de ban e doso dodo proposals na ye pese ase constitution no ye pese ye replace no oh asia pese de abufo bi ye niema amanyofo wieska amanyofo yesei but enya constitution na obe replace no na be sesa niema o eye opepa nipa de be ye adwuma no oh eye opepa nipa de be ye adwuma no
ɛna ɛbɛsesa nneɛma constitution ne dentimi sisa hwee ɛbɛboa but ɔpanyin onipa a ɔpɛ so odi bɔne obɛdi ɛno nti na mɛmɛ deɛ de bia meka kyerɛ mo sɛ baabi a ɛwɔ sɛ yɛde yɛni hyɛ paa yɛ judiciary no si yɛnya judiciary a ɔmo wɔ integrity ɔmo nim de ɔpanyin yɛ problem no about 50% to be solved. Firm and fair, very intellectually minded ɛno deɛ mmara no ɛna ɔmo de yɛ adwuma yɛnhwɛ party colours yɛ problem no bebree bɛba fam all the major your major problem as ɔman yɛ temu adwuma no ɛwɔ sɛ atemu adwuma no yɛsesam wie a ɔpanyin na afei biribi te sɛ police wama na nya ayɛ independent kakra wobɛtumi koraa kyɛ sɛ nyɛ na bɛyi IGP ɛnyɛ na bɛyi hwan yes woyɛ saa nneɛma nkakra no a ɔpanyin will be good to go right mɛda ase so hwɛ fa ne sɛ police fa ne sɛ police ɛnɛ yi police yɛ minister ADC wobɛkɔ ne fie wobɛ sɛ ne wokura ne shoe ɛkyena so wɔnkyɛ no wobɛnya akokoduro akyɛ no sɛ ɔte asɛ ɛkyena so wɔnkyɛ no wobɛnya akokoduro akyɛ no enti ɔpanyi nneɛma ɛsɛ sɛ yɛyɛ no ɛm sɛ ɛdɔɔso dodo ɛno na ɛma adeɛ no ɛntumi nwie pɛyɔ right mɛda so meto ase yi a that means article 290 no yɛde yɛn nsa ka as ɔman a adeɛ fɛ no cool na ɛbɛtumi asi mamo ma ne nyɛ wo nwanwa menkase cool betumi asi menkase cool betumi asi deɛ meka ne sɛ wohwɛ aman a atwa yɛ ho ahyia constitution no democracy na failure ya na saa guard drills na yɛyɛ wɔ no ebi nyɛ den eni hɔ menua mamemo example bi ɛna anu a yɛkɔto abai sɛ yɛ MPP for ne yɛsi yɛ breaki the 8 o anarefi ne yɛsi yɛ breaki the 8 urefi sɛ ne yɛsi yɛ breaki the 8 nti fa ne sɛ yɛ ɔkwan bi a yɛfa so ɛbɛyɛ extend presidential term no abra a yɛnkɔto aba nkɔyɛ because ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛfira bam ɛno nti na ne yɛsi yɛ breaki 8 no na afo si wɔ nipa dodoɔ wɔ parliament ne yɛpɛ sɛ yɛsesɛ mu a yɛnkɛnyɛ NDC for abetena so yi NDC for ti so yi menua ofo so be so mefra bam one person mefra bam your man Penny Rollins or your campaign rebisa was it to me edrume bi obisi se wo petumi akwa wona gakra na kwa dey koto akunwa ne bi na mpanyin so se wo petumi so wo petumi a so ton ma me na betumi na agi tumi a koton no ogi tumi na bejo ma me aba eno nkoje no obi aka che so ma me gina wa fichiri so ati ase enti no de me ka mana kosie ne se yintia brebrel. Okay, now you have an age limit, you know, from 40 to 30 years. Minya sabi 30-year-old so be jina number to amana sama to amano na so e Ghana ni but nipa no so ba number to amana sama to amano monto mano so ase monto mano so ase so 30 years. But do you have issue with the age limit? Oh, me pacho ade ani pe be jina ba me ato amane de so oba obebo ni mfie se mfie ni a problem mamoa e ma Ghana fo a me pacho say ne no ma reject ana me boa Agawa days are come na ye ni MPP nkomo sisi ade sorry wait 22 days quickly I feel we are joining